Sik suara sing konyol ki yo. Halo bro kabeh, ketemu mana ya? Channel Air Jeruk Dingin. Karo aku Bang Thoyib. Abre. Nah, dino iki kene bakal apa, Bro? Ngeriak mana lah? Ngeriak mana, Bro? Kan channel kene ngeriak. Iya. Kene bakal ngeriak video TikTok sing koyo apa maneh? Kon penasaran kabeh kan? Langsung cek video pertama. Tapi iki beda kok ambek sing liyane. Iki luwih jantan. Ayo penasaran mereka. Iya. Ya disetel ta video pertama. Tak kei iku netok ae. Cek elek sana gawe ireng ngene ku mang opo? Brimob ya. Sarungnya Brimob. Brimob ya. Tapi bapak-bapak Brimob ternyata nggak cuma jago menjaga keamanan ya, jago goyang juga. Aku seneng ngene iki gak keren-keren ngene iku. Ana nyantai titik lah. Setel mana ya yo? Pak, sampai menghibur Pak, ngenten pun Pak. Aku gak komen apa-apa wis. Video ke loro. Mantap. Lulu. Candor. Sing iku sing nyonggok gitu. Aku iki yo fane Michael Jackson ya. Tapi bapak polisi kita akoni dance-nya itu ngene loh. Bisa mirip loh. Cuma waktu waktu miring itu 75 derajat aja ya. Iya. Kok kocak ini. Lucu ya. Aduh. Langsung selanjutnya video ke telu. Ubur. Goyang ini, Rek. Mana. Ubur. Ngisi apa wis? Bapak-bapak aparat, kalau kalian mengisi waktu luang saya akui seru sekali. Lucu. Oh my god. Lucu. Terima kasih ya sudah menghibur saya di sini. Saya ente sendiri. Iya sendiri. Ente sendiri. Kan saya punya hati sendiri. Video kelima. Papat. Oh, lima atau papat? Oh, video ke papat. Wah, kasih hitung. Ini apa? Baleni sih. Si mana? Tidak ada apa-apa. Langsung kemen-demen ngono ya. Meskipun aku gak paham apa mereka apa, cuma apilah. Iki koyo iku ya, spesial
Abdi Negara. Langsung aja video terakhir, video ke 5. Sulap kelawan makahawa hawa kang tur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeta hingga kubu sing jaman. Sih balenan sih. Rumeksa ingsun lakune tangaya wara Deg-degan bro. lawan Apa itu, makahawa Mak? hawa kang tur angkara senajan setan gentayangan Ini kayak iso ngadeg. tansah Bisa. gawe rupeta Bisa ngadeg. hingga kubu sing Ngene, Pak. jaman. Go iso ngadeg kayak sampean ngeten. Wih, pendapatnya? Spesial Abdi Negara iki ya. Waduh, bapak-bapak. Yang menurutku sih, meskipun para abdi negara bapak-bapak tangguh ini kelihatan garang atau gimana, cuma mereka juga manusia yang punya sisi kreatif. Dan ketika mereka keluarkan kekreatifannya ini ya lucu pol. Salut deh bapak-bapak ini. Wis iku lah apa? Cek gak sepaneng lah. Kena gaya hiburan, jadi jadi dipandang serem kayak opo, mereka lo ya lucu gitu. Nah, Tapi harus gini-gini. yuk kayak video ini kan sing tas-tas iki ya. Ubur-ubur. Iya. Ubur-ubur. Iya. Ubur-ubur. Iya. Ubur-ubur. Penasaran delon video ini yang sadurunge ya. Oke. Ketoke video ini kene ae ya. Ketemu maneh karo kene nggo video selanjutnya nggo channel Air Jeruk Dingin. Aku Bang Toyib Aku Bre. pamit undur diri, ketemu maneh di kesempatan selanjutnya. Oke? Bye. Ojo lali like, Oh iya. comment, share, dan subscribe. Aja lali ya. Aja lali. Aja lali. Aja lali. Aja lali. Wait, Wait. bye.